Kukhona imizi lapho sebamukele khona ukuthi umfana wabo unesandla, uyeba. Noma kufika izivakashi, sithi nje sifika singakahlali naphasi sitshelwe ukuthi sicela usinike ijewelry yakho, usinike i-power bank, usinike ngabe uphethe i-laptop, siyokukhiyelela yona. Siyifihle ekamerweni lala ekhaya, i-main bedroom. Uzathi akafika umama walelo khaya ku-main bedroom yakhe, ayikhiyele udrobhini, athi akaphuma aphinde akhiye lelo kamero. Ngoba umfana wakhona unesandla ngendlela yokuthi izivakashi sizawutshelwa ukuthi umuke wamthuma esitoro, yazi ukuthi ngeke abuye neshintshi. Ungaze umthume emotweni yakho ngoba uyofike athathe kwasani kukhabiyoni, athathe yonke imali oyibekile emotweni yakho. Nje uma ufuna into ungamane ucele bafana bakamakhelwane, hayi umfana wala ekhaya. Ngikutshela ukuthi umama wakhona souze ummekise uklina ngoba umfana wakhe unesandla. Uma ake aklina uyaspotha ukuthi into enje ibekwephi, ingaphuma njani kungazi muntu. Kwathiwa no, ukhuthele kanti futhi unesandla, ngcono ayekiswe uklina. Kunalokuthi nangesinye isikhathi anyamalale kuyi-Friday abuye ngesonto noma ngomgcibelo ekuseni. Kuyaziwa-ke uma umfana lakhaya anyamalele ubusuku bonke noma i-weekend yonke, kukhona akutshontshile, wakuthengisa wathola imali. Kumele nje sekushoda ukuthi kutholakale ukuthi yini le ayitshontshile wahamba wayoyithengisa. Ngikutshela ukuthi umfana loyo unomlomo omnandi. Uma kuhlalwa naye phasi abuzwa, hawu into enjena iphi? Hayi angiyazi. Uzaze akhihlize inyembezi akhala athi njalo nina lakhaya niyangicala ningithwesa amacala engingawazi. Hayi kuthiwa hayibo lento lena beyibekwe lana ala phiphithe. Ngikutshela ukuthi umama walelo khaya soze wa-announce ku-society, wa-announce kubomama basestradini, kubomama bendawo ukuthi hey, ningaze nithenge lutho kumfana wami, unesandla, into ziyaphela. Sengithenge ama-microwave, sengithenge umsindi, i-DVD player, kwaze kwaba kabili. I-TV, i-plasma nayo seyike yanyamalala. Akubonakali kodwa ukuthi kungenwephi, kugcekezwe kuphi uma lezi zinto zilahleka. Manje ngiyanicela uma ake wafika nento emzini yenu azoyithengisa, ningakuthengi nimane nifonele thina. Ngikutshela ukuthi loyo mfana soze wabizelwa amaphoyisa, kwathiwa no, akahlale nabakazidlodlo phansi bamtshele or bambophe iviki, bese kuphela iviki bazali bakhe baphinde baye bayucisha icala, sekuzwele enhlizweni ukuthi hayi phela kuyabanda indodana yethu le maseleni nayiyahawulisa umicala liyovela lapha kumanje. Abizelwa i-family meeting, solo akashintshi, unesandla, uyeba, unjalo nje. Unomlomo omnandi, uzenza ngcono. Uma izivakashi sesihamba nguye othatha isikhwama esisindayo. Ufuna ukusithwala-ke asiphathe azayobabeka estopini noma erenkini, abambele isikhwama esisindayo. Uma leso zivakashi sidrive imoto, ufuna kube nguye ozayiwasha before leso zivakashi singena indlela.